ne çak bulle ura, ne Kur'an bukle ura, ina çapursa ura, ina kafir da, ina mukun qazurçan, durjahrona handistarati busleur, İslam kakursa insanlar mukun busleur. Muri davat. Jula survalbur, İslam rey çak bulle, lekutar ku çak bulle böbüzsa, ta çapursar ta çak kabullese tati. Vorta çuksa ina milyon raz eyleni ukurçangu, tenel bin nana duvan istar. Tenel taço çak kaban istar yalı. Tuğca mukun ukunu ina akkissa, ina kafir, çapur, ina lowksa insanla kussa insanla ne biçim dişildi sarıyor. Çuksa çukun İslamra ne ukurçangu şi, ku imamın oğuzun ukurçangu. Her sennel dustar kaga dekni bu. Naus her sennel lekha dussa. Tuğca insan ukun ina ukunsa tuğca çinna vihva urgukunu. Her sennelli mubussa. Açık kabulleyse insanlar, haçleyse insanlar, bunahirteyse insanlar mukun davet dulan kabuçissa. Mukunsa da konuşu dakikadan arkinsa. Mi kunimi haçalla, rahtalla, rutsalla şinkusa insan torakku. Nahano dus busran arkinsal İslamre. Numinna mukun tunyar vapşelu çık qatslo qunikan. Ajumma arkinsar, jahilse insan toran. Allah'nal suat eylese khulli İyutunu uhunu şükru bullan arkinsar. Hunti Allah-u Teala'nın nebe kafir çapur qayniyati yakanan arkinsar. Mukun yakanan arkinsar. Aybu qardu qalaqlay çeymi insan tore. Çama qatayleru çakbulle kekley uhurçangu. Qatayleru karudu duhley uhurçangu. Qatayleru va taqa çamma bakravu qataylese zari tatissa za bakravun bukhley uhurçangu. Nahnu Usikuna shal maslahat bullan arkinsar.